تماشاوانین هیجای وار باش هفته به دماستودین روداوی لهولیر ایرو 15 ماه یکه چهارشنبه دل بخوین دارم بولتنه که نوچنج وارا پیش کشت کن دست پیک سلوچه دمک نزیک ده سروک بارزانی و مظلوم عبدی دجوین پیش روژا وای کردستانی و مافین کردان لسوریه گوتو بیشت کن درون ترکیه کاروان سویلان لنزیکی بندا و تشرین بمباران کرد. سه ولاتیان جان خوش دستان شهید بون، 7 کسین دن بریندارن. بردفک انجمن آسایشان اجتماعی امریکا جون کربی جروداوی را گوت او قبول ناکن ترکیه لدجی حسد اپراسیونان پیک بینه. و جبر ترساج ایرشک بالافرین ترکیه زاروکه که جی کوبانی دروه خداویجا نوا آگر دشووته گران بریندار دبه دایک اویجی جرو داوی را دا آخفه و دا خوازا آلی کاری دکه وزیر دروه سوریه سردانا انقره کر لگل سروکومار ترکیه رجب طیب اردوغان و وزیر دروه حکان فیدان جویا خوشترین نوچه ایرو تماشاوان هجا دمک گلکی نزیک ده و سروک مسعود بارزانی و فرماندار گشتی حسد مظلوم عبدی لهف بجوین حتی انها دما جوین اشکره نبویه لی جوین ویزو پیکوره احتمالا که مزن هیا دوی مهیده به دما سردان خودش بروج آوای کردستانی و هفدیتنا لگل مظلوم عبدی نونر سروک بارزانی دکتر حمید دربندی مظلوم عبدی دعوتی هفدیتنا لگل سروک بارزانی کربو جوینا سروک بارزانی و مظلوم عبدی و سرکفتن و پشتگیریه که مزن به جبو روج آوای کردستانی لگوری نوچه که روزنامه امریکی المونیتور و جوین لبارگاه سروک بارزانی لهولیر پیکوره اف جوین اگر پیکوره بگمان و پیش روژ آوای کردستان جی گلکی گشبینو باش به سروک مسعود بارزانی لپیرمام پیشوازی جیگر آلیکارا وزیر دروه امریکا ویکتوریا تایلر کر و روشا داوی عراق یا سوریه گوتو بیش کرن تایلر دوی جوینه دا سپاسی سروک بارزانی کرد که نونری خوی تایبت دکتر حمید دربندی شان دا سوریه و لگل آلین کردی جفیه هر وها تکس کرد که امریکا همو هولین خواده ده جبو که آلین کردی ین سوری نیزی که هفبکه و آرامیا لنافچه جی پیک وره د درباره وان هفدیتن و پشتین باش کل روش آوای کردستان چیدبن سینم محمد نونرا مسده مجلس سوریا دموکراتیک لامریکا دبیجه جوینا نونر سروک بارزانی و مظلوم عبدی گاوک گرینگه جبو یکیتیا کرد نونرا مسده لامریکا گوت اف هفدیتن گاوک گلکی باشه جبو پشتوانیا دیالوگ لگل شامه و پیک آنینا برجواندین گلین سوری دبیجه او هفدیتن اصرارا سروک بارزانیه لسر بهیز کرنا آرامی و هفکاریه لنافچه و دست خستنا مافین گله کرد نشان داده اف دیمنه که هند بینن تماشاوان هجا جوینا نونر سروک بارزانی دکتر حمید دربندیه لگل فرماندار گشتی حسد مظلوم عبدیه نوترین دیمنه بر پرسی اوفیس روداوی واشنطن دیار کرده جه بردفک انجمن آسایش نشتمانی امریکی جون کربی پرسا روژ آوای کردستانی کرد کربی گوت و هزین امریکی لباکر روجلات سوریه بمینن ماینا وان لور گلکی گرینگه دبیجه و هف پیمانی وان لگل هزین سوریا دموکراتیک حسده بردوام بکه و بهز ببه کربی دبیجه او جدلگرانی ترکیه فهم دکن لی امریکا بتو آوای ناخوازه ترکیه لدجی حسده اپراسیونان بکه جبركو او اوبراسيون و شر لدجي داعش لاواز بك
قسەیەک هەیە لەسەر گرژەکانی نێوان هێزەکانی سووریا دیموکرات کە هاوبەشی ئەوان لە شەڕی دەست بە داعش لەگەڵ گروپەکانی سەر بە تورکیا و هەر لە سەرەما هێزەکانی سووریا دیموکرات گوتویانەکەوان ئامادەن بچن نێو سوپای نوێی سووریا. هیچ بورۆکەیەکتان هەیە کە چۆن تێکەڵ بە سوپای نوێی سووریا دەبن ئەمە نیگەرانیەکانی تورکیا دەڕاوێنێتەوە؟ A lot of carts before a lot of horses there. I'll just tell you that we have a small تو بەریک و هەسپان ئامادە بکیتە هەژمارێکی زێدە عەرەبانەش بۆمان ئامادەکردنە. ئەس تەنێوەیەکی دەبێژم هەروەکە ئونژی دەزانن کو هەبوونەمە دەبارێ لەشکریدا لە سووریە گەلێکی کێمە و ئەم تەنێش بۆ ئارمانجێکی لێ دەرێنەک و ئەv ژی نەهێشتنا داعشەیە. چه شاشتیەکێ مەکەن داعش نەها دەخوازە کو سوودێ ژێوێ ڕەوشە سووریە وەربگرە چه تشتێک ji bo wan ji hebûna valahiyê baştir nîne. Valahiyek ku bê hikûmek ku bikaribin bi azadî têda tevgerê bikin û carekê din xwarek bixin. Serok Biden wisa dibîne ku hebûna hêzên me li vê derê hêjgelekî giring e ji bo ku rê li Daişê bigire de dema çûna Beşar Esed de. Ev tiştek e ku em bala xwe didin ser. Her weke we jî dîtiye ku em vî erkî operasyonan bi hevbeşî lê gel hêzên Sûriya Demokrat encam didin. Ev hevbeşiyekî gelekî bihêz e û wê her bihêz jî bimîne. Em dixwazin hê jî berdewam be. Em dizanin ku dilgiraniyên ewlekariyê yên Tirkiye derbarî sînor hene. Welatiyên Tirkiye, bajarokên Tirkiye, bajarên Tirkiye bi dirêjehiya sînor ji aliyê terorîstan ve ketine ber êrişan. Mafê wan e ku bikaribin li hemberî van êrişan xwe biparêzin. Em ji wêkî têrê gêjin û gotûbêjên ektîv lê gel aliyên Tirkiye hene derbarî vêyekî ku em çawa bikin ew çawa kar bikin. Ya ku em naxwazin bibînin li ser vê mijarê gelekî zelal e. Em naxwazin ev operasyon bibin sedem ku hêzên Sûriya Demokrat yên hevbeşên me neçar bikin ku bala xwe bidin ser tiştekê din. Ji bilê roberobûna Daişê ku hêj gelek giring e. of a nature that compel our SDF partners to focus on other things than the counter-ISIS mission, which is still really vital. هفسروکە پەیوەندیên derve ya rêveberiya Xweser İlham Ahmed li Brîtanyayê. Doh ji xwe me nûçeyeke wê belav kir. İlham Ahmed wê civînê de li Parlemana Brîtanya gotibû sîstema herî baş bû Sûriyê federalî ye. Piştî wê civînê ciwanekî Kurd diçe cem İlham Ahmed û jê dipirse roja 20 mehê دوی د مراسم سروک امریکا دونالد ترامپ تا حاضر به بیان ایلام احمد جی د بشش هنکی د کند بیجه انشالله امی و بیستی هیفیل وای کانسو بینه انشالله حربشی سناتور بریتانی لورد پیتر هین ده هفپیوینه که خدا لگل افکار ما زنارشین و بحثا روشا سوری و کردین روژ آوای کردستانی کرد. لورد پیتر گوت پیویسته او به کردین سوری را دلسوز بن کردان به تنی نهیلن. ده بیجه نفوسا کردان بکی ایمانی 5 میلیون کسن جوان نزدیکی 30,000 کرد لبریتانیا دشین. Lord Hein, thank you so much for having you. Let's start with them. برز هین گلک سپاس بو بجدار بونا ولی نمشه حکومت ویا نهای استامر دست بکن. آواکرنا حکومت جالی پارتی ها و چا دبینی پیوندی ها نها دنابرا بریتانیا و کردان دا لبریتانیا و لجیهان چاوایه. پیوندی ها دنابرا حکومت بریتانیا و حریم کردستان و عراقه ده چا آسته دایه چاوایه. And then with the Kurdistan region of Iraq. Our Labour Party has always stood in solidarity and support for the Kurds. پارتیا میا کار هردم دلگران و پشتوانه گلی کرد بو بهتری 5 میلیون کسی لی جیهانی هند ناوان ده 300,000 کرد لبریتانیای کو همولاتی بریتانیانه خودی زاروکن و بشداریه که گرینگ دی جواکا مددکن جبرویه که پارتیا کار دواره مافین مروان مافین سیاسی و دادپروریه ده لسراسر جیهانی گلی کی پشتوانه گلی کرد بو. Right now you have an issue around the world and especially in the Middle East. لجیهان گلک پرزگیری کنه به تایبتی جل روشالات ناوراست. و ده سردما سروک وزیر بری بریتانیا تونی بلیر دا وک وزیر روشالات ناوین کار کریه. حلوستا بریتانیا لهمبری دست حالات داره نوین سوریای به تایبتی جی هیئت تحریر الشام چاوایه. Of Syria, especially HTS. Well, speaking as a former British Middle East minister under Tony Blair,
But I can only ji bo speak for myself. axaftinê weke wezîrê berê yê rojhilata navîn di dema Tony Blair de ez tenê dikarim li ser navê xwe biaxivim û ez ne di hikûmetê de me lê ez bawerim Sûriye civakeke pir aloz e şerê Sûriyê ticarî nebûye şerekî navbera Esed de weke hêzeke xirab û tiştekî din gelekî sade Sûriye duwarê ol civak û urfên xwe de xwedî civakeke pir cihê ye di nav de civaka Kurd ku civakeke pir girîng e li bakurê rojhilatê welat û divê mafên wê civakê bêne parastin pêwîst e mafên gelê Kurd li ku be li herêmê li Iraq, Îran, Tirkiye û Sûriyê û li ku derê be bila bibe were parastin. Mîrateya çandî, nirxên Kurdan, mafên çandî, rêzgirtina ji demokrasiyê re, mafên jinan û hevgirtina bi gelê bindestre jî mafên Kurdanin ku divê bêne naskirin. Ez ji rewşa nihaya li Sûriyê nîgeranim û dixwazim mafên Kurdan û mafên hemû welatiyên din bêparastin, bêyî ku li gorî bawerî, paşeroj û kevneşopiyên wan bin. Ew takereye da Sûriye ku berê civakeke cihêreng bû berî ji aliyê dîktatoriya hovaneya Esed ve were dorpêçkirin û tepeserkirin, dikare wê cihêrengî û dîroka zengîn ji nû ve mezin bibe, bi welatiyên Kurd li Sûriyê weke beşekî girîng a wî welat. Citizens in Syria, an important part of that. Do you believe that the UK should do the same path? Bi dîtina we divê Brîtanya ji weke Almanya Fransa ji bo parastina mafên Kurdan li Sûriyeyê kar bike û mafên Kurdan di destûra nû ya Sûriyeyê de biparêze çi di çarçoveya sîstemeke federalî yan jî sîstemeke dinya siyasî de be. A political system for future of Syria. We don't know how the future of Syria is going to evolve, and it's in the end that's a matter for the Syrian people. Em nizanin dê rewşa Sûriyê çi bibe. Di dawiyê de ev mijara gelê Sûriyeyê neya hêzên biyanî çi Brîtanya, Almanya, Fransa, Îran û Amerîka bin an hêzeke din an Erebistana Siûdî be. Pir girîng e Sûrî bi xwe paşeroja xwe diyar bikin, lê girîng e Brîtanya di wê paşerojê de bi Kurdên Sûriyê re hevsoziyê bike. It's important Britain stands in solidarity with Syrian Kurds as well. Let me ask you another question. Ez pirseke din li ser rewşa nihaya Tirkiyeyê ji we bikim. Di navbera dewletê û Kurdan da. An jî em bêjin di navbera dewlet û Dem Partiyê de ku partiyeke nizîkî Kurdan e hin diyalog hene. Ji bo çareseriyeke siyasî ya pirzgirêka Kurd li Tirkiyeyê hewl didin. Hûn evê rewşê dişûpînin an na? I want to see President Erdogan respect all of his people. Ez dixwazim bibînim Serokkomar Erdogan rêza hemû gelê xwe, welatiyên xwe, welatiyên xwe yên Kurd jî di nav de bigire. û rêzê li mafên wan ên demokrasiya siyasî û mafên mirovan bigire. Ew hîna çê nebûye. Divê partiyên opozisyonê jî mafên xwe yên piştgiriyê bigirin û mafên wan ên demokratîk bêne parastin. Ev ji bo paşeroja Tirkiye ku di dîrokê de ji serdema Atatürk ve civakeke pir cihêreng e pir girîng e. Tenê di van 10 salên dawî de li hemberî gelê Kurd û mafên din ên welatiyên Tirk pir bê tehemmül bûye. Ji nû ve avakirina kevneşopiya demokratîk a Tirkiye û rêzgirtina mafên hemû civakên wê gelekî girîng e. The democratic tradition of Turkey is re-established and the rights of all of its communities respected. Do you believe that if Bi dîtina we eger pirzgirêka Kurdî di nava van welatan bi awayekî siyasî bê çareserkirin. Di nav welatên ku niha di nav dane, Brîtanya di diyarkirina sinûrên niha da roleke mezin lîstiye. Pirzgirêka Kurd bi awayekî siyasî were çareserkirin dê aramî rewşeke baştir çê bibe? it will be better situation for all the Divê London û Brîtanya nebin hêzeke emperyal ku sînorên kesên din û paşeroja wan diyar dike. Divê em wisa nekin. Lê wan kir. Brîtanya ew kar kiribû. Wan di dîrokê de kir. Lê ew dîroka kolonyalîzm û emperyalîzmê bû û em ê dîveyekê naxwazin. Ez kêfxweş bûm. فيديوك جو كوباني جمرة هات تماشباني نيشا يعني بشترى من ديت كل سر سوشيال ميديا بلاف بيا بتاع حزارا تماشا كرنا بلاف كرنا تشيا فيديو زاروكا كي بتشوكا نافي محمد جو جندي بوغازي كوبانية شويتيا او زاروكا بتشوك چما شويتيا اشترسا بالا فرين شهر ين تركيا رفيايا في زاروكا بتشوك خو اوفيتيا نوفا آگر ده شويتا
روی وی بدنوی همو شودی مالباتا زاروک ویدیو بلاف کر تیدا دبیجه هنک وی ویدیوی بگهینن دل بخوین من بنافت که ویدیو من دید گیشتم من ج دایکاوی باویش مالباتاوی را دبیجم چه وره سر ملی من چه وره سر ملی ما امیش بوی زاروکی بکن جبر شواتا زیده یا بدن محمد ما نکاره بو ام ویدیو وکری بلاف بکن راستی دبینن ما وشارتیه مخواگیان دا مالباتاوی دایکا محمد بریوان جمعه رمضانه اون دبینن لکیلکا کره خواه رونشتیه دا آخفه و دا خوازا آلی کارید که از دیا حمدن جبوندی بغازش خلکی کوبانی ما دنگی قصفی ترکو پردهات در دور نیبرو من چیب سر ایر دکر سه جاران داره لیخست جارا تالی جارا چاران دنگی قی پر بو جوی دا کره من رویو هات شامتی سر ایر دا کتا خواره جترسی توپی ترکو دنگی تیاره لکوشی بیرکر از بیدی ما آلیکاریا که و من جلور بکن یا بازاری یا بازاری شامه یا کردستانی آلیکاریا که من بکن از که بر مستشفى دا پر دریج بکه کری من حکم منو از بی مصرفی گیراکم تنه ها مجارة يك ريزي ويك هالوستية آلين كردي لروج أفاي كرسانة روجة براستي همو كرد بحثا ويدكن جبوكي هاشتن أوي آرمانجي جي داخوازة داخواز تفگرين چالاك لسر آستا همو كردستانه ولدياسپورا جي چيد مثلا جيفين بردوام دكن او يك ريزيا كو هولتي داين بيچه كرن آرمانجا وي آوا کرنا نها يعني آوا کرنا شاند که هف بش یا کردیه جبوك او شاند به شاميرا بده و بستينه مجارة يكريزي وك هلوستية آليا كردي لروجافاي كردستاني روجافا جبو گهشتنا بوی آرمانجت داخواز هیوی هولو تفگرن چالاک لسر آستا روجافا باشور باکور و روجهلات کردستانی هر وحال دیاسپورای بردوامن یک جداخوازن سرکین ایرو اوکو کردن روجافای کردستانی بیک دنگی یک نارینه و یک هلوسته به هفربن و لگل شامه و پیکاته و آلیان دنین سوریه تیکوین دانوستاندن و دیالوگان براستی ایرو انبر درفتا گلکی گرینگن دوابا ولو دست منچه و ام کارکی باش جیره بکن جبر وی که ما خلقی خودیت ما ملت خودیت لمجوات لگلک دفارا چه کرن و جبو گو او جوات جی که براستی آری کار بن به آلیه گو خلقی مجی آری مبکه بربوی بدن الا جواتا کردی چه به تفگرا کردی آلیه تفگرا کردی تفده تیدا پشدار بن جبو یک ریزیا کردی و جبو دیتنک کردی هفبش چه به جبو ام صبح کار بن پی ام جبو سوری کارن پی چه بکن و جبو مافی ملتی کرجی ام چه بکن اویا گلکی گرنگ ایرو بسدما هستیاری روشا سیاسی او لهی لشکری و آبوری جدمن بره بهتر آلیین سیاسیین سرکل روجاوای کردستانی چه پارتیین پیانکه یان انکسی بن چه جی ریخستن و پارتیین دروی هر دو آلیان بن وکا پارتیا پیشورو و پارتیا الوحده و ین دنجی هولین ریخوشکرن دویواری دا بردوامن هردم آلیین سیاسیین روجاوای کردستانی هلوستا سروک مسعود بارزانی بشاندنا نونری خوا دکتور حمید دربندی بلند نرخینن و دبینن کو او گاف جهه پیزانین دستخوشی و سپاسیه و یا باش اوکو لسروی بی آوا کرن. نونري سروك مسعود كاك حميد دربندي جي او جهات بو بريز جنرال مزرور رونش امرزان شي دركت لامولو بهذينو ام باورن و اريكار بيجبو افدا خوازا ملتي كرديا جو ايرو ملت کرد هر دوری چاوی والیا گو اف ولو موقفه کلو درکوی براستی او جواتها جی دوی یعنی تفگرا سیاسی کردی تفده تیدا پشدار ببی طرف جی نیب دور خستن و نه همه گریدای بید نقابه ده آلیتانی ده پیدی و انکسی
تناخبن جحشتي برفانبارا 2024 و هفدم لگل روخینا رژیما اسد و بعث آلیین سیاسیین کردی بگرینگ دبینن کو خودی هزو گرینگیه که سیاسی بن جبو مسوگر کرن و بجه آنینا دستوری دربار مافین روا ین گلی کرد لسوریه وکا دویم نتوا لوی ولاتی کو بدهن سالان ستم و زورداری لیهاتیه کرن. خالد جمیل محمد رودا آلان والی جوانکی کرد خلکی کوبانی آلمانیا دمینه آلیکاری لآلمانیا کوم کریه و گیهاندی زاخو دخوازه در باسی روش آوای کردستانی بکن. آلان با آوای که خواب بخش لگل هجماره کری خستنین آلیکاری لآلمانیا کار دکن. دو کامیون آلیکاریان کوم کرنه دایه دزگاه خیرخوازی یا برزانی و دخوازه بریا و دزگاهه و آلیکاریا کل آلمانیا کوم کریه بگهینه روش آوای کردستانی. آلان لگل منج آلمانیاتیه الاستودیو میوانی من آلان تبخیرات. سپاسی جنابتت که ما سپاسی جبو رو داو دکم سپاسی جبو حشر پارچه کردستان دکم او رو هیرو دیره ما. از وی جواره بیجم تماشاوانی نیجا آلان خسته بو بن بحره 3 متره نه؟ آره 3 متره کتبو بن اوکیانوسی آلا کردستانی بخورا برو بن بحره دنگ دابو براستی. آلان دعوا آلیکاری لآلمانی چوا کوم کرد؟ به دما ام بیجن خلک می خوش برای ما عفرینه دست بنابری و دست بکرن شیخ مقصود حلب دربارا عفرینه ترفعت هاتنا باجار ما کوبانی قامش لجزیره ازو کچا هنرمند مزن حوزانجانه دیلان ما هفدرا دا آخفین مگو اما آلیکاری جبو روش عباکون بکنن ما ایوار خططن و بريادين ما تنفيذ كر خلال 10 روز عندها تقريبا 6 طن مساعدات ما ورقت راستني جواك ألماني قال لك دورة كمهم جبوا في تشتمراليست ام بيجن حزب سي اس هو اتحاد الديمقراط المسيحي از اندامك حزب هذا جماعه وام بيجن جواك ألماني سب مستوى ميديا تلفزيون راديو جريده حميان سر قسكر او جارة كمين ما مستجي مثلا ألمان ميديا ألمانا قال لك مساعدان ضد منظماتي بنافو دنج أو تشتم بنافي خوي شخصي رابون وأز كأندامي دزقا خير خازة برزاني خو بخش لألمانيا كاردكم من تنسيق لقال كك رواج حاجي كر ما بيرا من حمو مسألة بيرا شرح كر جبوت تنسيق قوي ما كانوا أو غراضة بيجنا قابي إبراهيم خليل چیه آلیکاریا کو کوم کری؟ جلو بلغن بطانينا تشتاك كم بيجن غذائيتي ده هنا مثلا سولا حرتشتي إنسان لحربة بيوستيوي تشتي هوني بيجهن كدروي آلیکاری ببین کو بلكي رجع بيشبونه ده نظام كنجي يجي حتى أنا عم ويتشتي يفرز دكان دكنا كرتوني وإن شاء الله من بيشنا حد دركة إنسان بحاجتي وياه شما وكنجي هوني وي آلیکاری درباس بکن والله تاريخ حتى نبي ليه لأنه هنا مكيف فرز بكنا حتى حتشتي بلكي حفتاق بلكي ده حفتا بن حتى أني بنمش مجرد درباس اف يكمين آلیکاریا کو هنجي آلمانياتينن يان بري جوا آلیکاریانیه أو يكمين بنافي خو وبنافي ديلان مكونكر وإن شاء الله مستشارية دولة بافاريا سوزا قدامه أو تشتاستر زوجواك ألماني دي دكتور بيرند أو جي مستشارية بدكتور ماركو سودرا كاردكه تلفونه مكر موعده قدامه ميونخ أمشون وسوزا قدامه جيبو شن بروجكت جيبو باشور تايبتي وبيشش مان حف مان وضع سياسي أمني استقرار روجافا بيبدن أما داس فرجي بكنا جافي وناجي في آليكاريجي صابي قالك ت دقري البحري الدنيا دقري آلیکاریا خلكي دكي بلاش خوبخش ببرامبر أري هدف تجي چیه؟ هدف من جيبو جهان حمو تواهي زانبن كرد
تشتكي إنساني كي باونا هنا ذاتن جي أم إنسان دمير دل مداهية وأمجي سر بازا سروك مسعود برزاني كاردكن جبو في تشتي از هول دم ناف كردستان بيجم بصورتكي تهيبت نشانه خلكي بكم سر اصلا جهانه بكم جبو في تشتي از صال دقرم وان شاء الله معها سيسيان از الشواطئ فلوريدا من ميامي لامريكا از خازم ورجي بكاره انقاذ خو بخش خلك امريكا سر شواطئ ام بيجن دريايا امريكي لزقابكم گلک سپاس صالح گلک الان سپاس کیف خوش من براستی خورته کی وقت نمونه که دوی وارده کو خب بخش د چل دنیای دیگر آلیکاریا خلقی ده که هم دچید بحره دجی غواص وک غواصی کارد که زور زور سپاس صالح گلک سپاس الان ولی میوانه مبوی گلک سپاس ساعت اخو خوش یک جوان کسی نزدیک دونالد ترامپ راویش کاریویه بره دکتر ولید فارسه واش کردان ناس دکن او کسی که ترامپ راوی کار بکن هر یک جوان برپرسان خودی دیروکه سیاسیه او هفدیتنه نیچروان برزانی لگل دونالد ترامپ و تأثیر اویل سر مسئله کرد چه به رولا کردستان هرچند هرمک جهره من عراقیه لی هرمک پر تایبته احتمال هیا که ترامپ بریاری بده و هزین امریکیش عراقی در کفن ترامپ هی نگوتیه چه بریاره که داده ترامپ لگور نریناتا و ریل بروان ایرشین ترکیه بگره هم کوبانی تهدید کن هم هزین سوریا دموکراتیک و یا پگه تهدید کنو اب جهن که هزین داعش تیدنه لسوریه هینجی دبن کنترل حسد دیدنه لی اگر اف کنترل نما خوده دزانه و چه بقومه و چه بینه سر ایرانه دونالد ترامپ پودکاستا جاوی سیم درباره مجارا یک ریزیا کردی دا بو میوان برنامه بردف که انا کسی فیصل یوسف بو پودکاست افکار من حسین عمر پیش کشت که مید چه هلوست آلیه جنرال مظلوم عبده جبو آنین یعنی چه آماده کاری دانا خویا کرن چه پینگاوی بین آویتن جبو کوره خوش ببه لهف كرنير يعني تشتي قومج بريز دكتور حميد بيست قو او ديتن بوزيتيف بو وروجي تيوي بيتر سربي سكناندن بلكي هناك تشتي قو او بهفدورة بيتر بحث بكن لي وقت ما جي في روجا دنت حفتيادا وهناك انجاها بن قابن بآلية قو وقت بيجي راتيك دبينا آبيتن چه آوائی بي يعني نرخان ناقو نرخان دون سرسكني انه رونشتن بوز مجارة پیشمرگین روج و وگرا و بو روج آوای کردستانه هاتیه بحث کرن؟ يعني او تي سكناندن آليوا برنامج غوبري ملف كري د صالح بريدا او غوبري نرينا كرديها باش علي وگرا كردي يكش مثلا ري برياغو هي چاوا تيدا شريك خاص يجي مثلا لشكري أواجو شوا أمكار من دفريخوا بباريس. بريار الجم أنا كسهيا ما مستفصل بريار الجم أنا كسهيا جو هذا بيشمرجا وجرنا روج آوا أكر كفتن هاتكرن. نهاية ما آلية ركفتني ودان وصلني وبيوستي وناغا جو أم تيدا كاتشي أمير سرت ما ميسكن بلكي هناك خالي جو بري نبوي جيرو في ناغا نودا بشتيرو وخان تاريجي هناك تشتيش بين ميداني تشتي بيوستي ملتي ما هبن برحكيا بالتي برادي في طريق الوسطى كردي وتشتي حبيب نابي كردي نابي ملتي كردي برجواندي كردي أميبا باشا هالوست جهاز هذا هناك يعني هناك مجو موران للسرحية يعني هناك آلي يعني هناك كاس يعني هناك طرف دبيجن كورولا أنا هسدينا معايا وروش هاتيا وجهرتن وجرك بحلاندن وجرك يعني تبلي يكسر تبلي دستلاتان ويا شامبي لعليه دي ام دبينن هسدا وك مخاطبه سركا وكناف بين كاري سركا تايبتج عليه انا كسفا مثلا هون دانوستاندنه لقل فرماندار هسدت كن نونره سروك برزاني دچه فرماندار هسدت بينه هل وستا انا كسا يا فرمي وزلال جهزين هسدت چيا
يعني أبنا هناك هنا كار بينات خي كدبيجي وك بربيدانك يعني 2020 سر 2019 2020 سر دافازي فرمانداري كشتي مظلوم عبدي تسبيكي وكشترش عبديريا أمريكانا ما جرانتيا عالية بيدي ما قبول كروا كان جمعنا اجتماعي كردي هر وقت يجي دوسا كيف أو وقت أم غير دان وصلنا برنجك فرميتكن وك سركه وك فرمانداري كشتي سوريا هيز سوريا ديمقراطي إيرو دوينا بريرة شتى قوتن ديا وحسن إيرو قال لك خورتي ما إيكو شهيد كتن قصة دا وإيرو أصلك نو سوريا التي ميفيت كن تمام تشتي خورتا يا ما يهبي آلية بكارانينا ما في ملتمة سوريا فيدرالي بله يعني واتا هزا هسده به بکارانین سود جوره گرتن کو کرد روج آوای کردستان بهمو عالیه خوی سیاسی نه عالیه کی حزبی تنه هسده بو خو حساب که خو په پشتا خو گربده هزا هسده به پشت به اریکار جهمو کرد روج آوای کردستان را گما فگله کرد روج آوای کردستان بین بدست خستن أم هيفيتكن يعني أو مسألة بيهتر زلال ببي ودانو سطان وببيش يعني وقت بي بنقهك يعني أواقو دافاسن حسد شارشوا سوريا أواقو تفتن إيرو سوريا كنو هركس تيدا بجه ببي حتى مسألة لشكري لسوريا دا بيكات مان تيدا أواقو حسد زلال بيهتر مسألة دافازي كرد وهبونا عملتي كرد كردم خلق كردستانم زمان من كردية يك جستران نهري خوشة جبوم من براستي هر روز لي قداري دكم أجي حزدكم تجي حزدكي هنجي حزدكن أفستران لسر زمان حر كردكية أيوب علي وقارة ساسكار بهفرا قوتنا أديب چلكي هالبستاوي نويساندية لي أيوب علي هم تكستا سوراني تشيكرية هم جي ملودي تونية تاني لسر حسابي أيوب خورا حسابك لسر يوتيوب يعني بمليونان خلقية تماشا كرنا جي حس كرنا اجمارك زاروكين شيرين ين كردين روجاوي كردستاني لفي داريك كوچ برن پنابرن لكامبا كورغوسكي دمينن بهفرا كومبونا ريز گرتنا وني ببينن سترانا كردم زماني كردية خلقي كردستانم دبيجن خوش دبيجن كيف مجرات من حس كرون جي لو استراني قداري بكنج بركو دفيدا ميدا او ستران گلكي هجاي براستي كردم زمانم كردية من خلق كردستانم بكلتول وجل وبردم جوازا اجتماعم ما في راي خوهاني سربست وآزاد بجي بنكرام مريم رخال البلان هرنا بزي كردم 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 خلق كردستان زمان من كردية خدان ولا تقدرين الكلتور من زندية كردية من خلق كردستان بكلت ورجل وبرقم جوازا اجتماعا كردم خلقي كردستان زمان من كردية خدان ولا تقدرين كلتور من زندية كردم 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 زمان كردية من خلق كردستان بكلت رجل وبرقم جوازا اجتماعا ما في رواي خوما منيش سربست وازاد بجي بنكرام مليان رخانم بالله من هرنا بزيم كردم 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 كردم
قالك سواس أيوب علي تماشاوان سپاس بۆ جەنابەت. هنرمندێک و هەر کەس جێ حەز دکە هنرمندێک و لە هەموو کوردستانی و دەربەی کوردستانی جی ملت بە کێفخۆشی تێگوداری دکە دەزانی ئەیوب vê stranê pir deng da من سەرەتا طبعا زۆر خۆشحاڵم لێرم بابەتەکە زۆر گرنگە بەلام چونکە ئەو منداڵانە لە ڕۆژئاوا حتا بەشە سۆرانەکەشیان لەبەر کردووە وان گوتبوو زاراوەکان زیاتر هەتا ڕۆژ لە دوای ڕۆژ لێک نزیکتر دەبن کورمانجی سۆرانی تر ئەو جێگەی خۆشحاڵیە بەڕاستی ئەم سترانم کە دروست کرد کاتی خۆی کە ئاوازم دانا کە تێکست بۆ نووسی کە میوزیکم بۆ دروست کرد مەبەستی سەرەکیم ئەوە بوو زارۆک منداڵ لەبەری بکات بۆی هەستی نەتەوایەتی لەگەڵیانە مەزن بێت وە لە خوددا بەزیاد بێت ئەو خەونەم هاتوۆتە دی تا ڕادێک خاوەنی حەوهەشت ئەلبومم هەمووی بەلایەک بەڵام یەک تراک کە کوردم ئەوش بەلایەک و سپاسی مامۆستاتی بچەلکیش بکەین کە بەشی کورمانجی تێکستی جەنابی نووسی و هونەرمەندی مەزن مامۆستاکەی خۆم گارە ساسکار کە بە دەنگە پڕ لە جۆش و خۆشەکەی لەگەڵم بەشدار بوو ینی میکسەکە گەلێکی باشە بڕاستی کورمانجی و جل و بەرگێن کوردیژی تە خۆر کرد بۆ ئالا کوردستانی ئەف ستران چاوە فکراوێ دەرکەت مەلۆدی چاوەدانی چاوە ینی تەدزانی بۆ ئەفقاس ئەوێ دەنگ بدە مەشهور ببە بەڕاستی ئەو سترانە وەکو بورکانێکی هەستی نەتەوایەتی لە ناخم بوو تەقی کە دەمبینی چەند زوڵم و چەند ستەم دەکرێت لە میلەتی کورد لەلایەن چەندین وڵاتانی زلهێز ئیتر حەزم کرد شتێک دروست بکەم هەستی شانازی بوون بە نەتەوەی خۆت لە ناو گەنجان بە تایبەتی و منداڵان دروست بکەم بورکانێک بوو لە هەستی نەتەوایەتی لە ناخمە وای کرد کە ئەو تراکە دروست بێت و ئیشی زۆر باشتریش بڵین بەرهەمی باشتریش بەڕێوەیە دیسان بابەتی نیشتیمانی ئەگەر تەمەەن باقی بێ لەگەڵ هونەرمەند کاکە گارە ساسکار مامۆستاگارە هاوشێوەی کوردم لەگەڵ کارە بێگومان من شەیدا و عاشقی دەنگی مامۆستاگارە و سوپاسی یەکەم دەرگای دیوەخان و ئەرشیفی خۆی بۆ من کردوتەوە دەڵێ حەزت لە هەر شتێکە لە فۆلکلۆری هەر ناوچێکی کوردستان بە سەرچاوەیەکی تەواو دروست پێشکەشی منیەکە تشتێکی دیش وەرە بێژم من گوت ینی خەڵکی مەیە ڕۆژەڤای کورسانێ گەلێکی هەم ji کەسایەتیە ئەیوب عەلی هەم ji سترانê nûyê hez dikin xelkê me hûn zanin ew bi çi stranê nas kirin kerasî te melese kerasî te melese straneke folklorî gelekî xweş ev rastî çi lokeşna wê gelekî ciwan e hem dengê Eyûb gelekî xweş tê de derketî hem jî di basê de bas bûye otobüsekî klasîk basekî klasîk وڵاتی هۆڵندا طبعا ئەو تراکە بێ ڕاستیەکەی باس بکەین هونەرمەندی نەمر ڕۆحی شاد عیشەشانێکم جار گوتبوو بەستا ڕادەیەک لە بیر نەما بۆ لەیستران لەبەر کواڵەتی نوێمان کرد ئامۆستا گۆران کامیل و هاوڕێکانی وەکو دیارەک موزیکیان بۆ من تۆمار کرد سەپرایس وتیان ئەو موزیکە ئامادەی وەرە دەنگی بخەسەر سپاسی هەر هەمویانەکەم و هەر لە وڵاتی هۆڵنداش کلیپێکی دۆستانەمان بۆ دروست کرد یەکێکە لەو تراکە جوانانەی کە دەری ئەخات کە موزیکی کوردی چەند زەنگینە بڕاستی کەسین وەکە ئەیوب موزیکە کوردی دەوڵەمەندکردنیانی موزیک بۆ خۆشخوا بەر دەوڵەمەند نابێ هونەرمەندین دەنگخۆش خۆدان کەسایەتی هەبن بۆن ئەو موزیکی دەردکەوە تشتیش بوو من باڵکێش چ بووە هەردەمێ ئەیوب عەلی بجل و بەرگین کوردی تم دەرکەتێ سەر ستێجی بێگومان شانازیە هەتا پێم بکرێت هەتا لە ئەوروپاشکە لەگەڵ گروپی ئیسپانی و لە یۆنانستان کار دەکەم تەنها یەک مەرجم هەیە دەڵێن بەس لێم گەڕێن بەجلی کوردی بەشدار بم تر هیچی دیم نایە بۆم دابین بکەم ئەو سانە کۆتە لە یۆنانیش چیکردی بڵێ هەر خۆش بوو ڕاستی لەگەڵ هونەرمەندی دوو دنیای جیاواز دوو سکەیڵی جیاواز کە ئێمە چارەکە تۆنمان هەیە لە یۆنان چارەکە تۆن نییە بەڵام میوزیک زمانێکی چۆن بڵێین هەموو کەون هەموو گەردوون لێتی ئەگەر هیچ کێشەیەکمان بۆ دروست نەبووە زۆر سەرکەوتوو بوو پرۆگرامەکە ئەیوب نەها کوردین مەیە ڕۆژەڤای کورسانی دەمەکی گەلێکی هەستیار حساسرا دەرباست بڵێ منوچەیەکە خۆش پێشکەش کرد گوت دەمەکە نزیکتە سەرۆک بەرزانی و مەزلوم عەبدی دەجڤن مەساژەتە پەیامەتەش بوو کوردین ڕۆژەڤای کورسانی چی بەڕاستی من زۆر لە سیاست نازانم بەڵام کە بیستم ئەو ڕژێمە ئەو سیستەمە ڕووخا ئێجگار دڵخۆش بووم ئێجگار دڵخۆش بووم وە تەفاعولێک گەشتبینیەک لە ناخما هەیە کە کوردانی ڕۆژاوە
إن شاء الله بش بخواو وبش بخبات سرفراز وسربست أمينا حتى عم جاري تجاري كدي ظلم نابين وبراستي خوش حال بون بو هوالانا وهوادارم يكبون هبت لأن يوهمو كرد حتى بتوانين آزادي وسرتاسري وولات كردستان ما دروس كده إن شاء الله. أيوب چه خوشك و امروزه که تل روجوی کورسانی ببینن و تلویداری کنسرت. قال لك خوش قال لك خوني منها. كوباني قامش لي. قال لك عفرين مثلا. قال لك حظك. اللي صار ستران قصدك يعني عنده جار ستراني كردي دا دزريت. مثلا آواز دا دزريت. ملاي من كاتك آواز كي كردي دا دزريت وكوا شاروش كي ياخذ جندي كي كردي دا يجير كريش فرق نية. ويبهم ما عنده به حول بدين أوستراناني دزراون كراون بزماني دي تركيا ياخذ عربي ياخذ حتى فارسيش يعني إنه بكردي بيان لينه يعني چاوا چی بو کامیره بینه دو ام رنج سنگاوی و عجار زهاوی و ایوب علی ام بهفرا بون مگوت ایوب بونزانن زاروکنا کامپا کورگوس که هنه سترانا کردم من خلکی کردستان بزمانی بکردیه بسورانی دبیجن اما او قص خوش دبیجن رنج گوت ایوب علی بدریه برا ایوب برا بخواه وسترانه بردوام بکه و کیف خوشیک به جبوان زاروکان جبوان زاروکان چه بیجی ایوب او زاروکین کسترانه و گوتنه بيجم تمدريج بن لإستاوى حستي نتواتي لناخو لضلعنا تشروي كردوها بس تراني كي نجتماني دان تواني هستراني كي دي بلين بلام هستاون كردم دلين او جيد الخوشية او زارو كان او من ضالانا وقتي دشنا تمني كي هرق ورش ام يا دوري بيروزا دي توياديان ومن ضالا كاني دي كشاو لو عندكن من زور سرسام ممكن للرجعوا بس سوراني زور بجواني تكستكان ود شاوي يك بيشان باشكم منيج لقل روج عوام لقل همو كردستان بلام لا استادا بتايبتي بو بري روتينا ولا قل روج عواين همو مان قالك سباس كيف خوش بوم يا كمين جاره براستي ايوب علي ما في استوديو نوتشان كرا جهي كونسرت من قالك خوش حالم كيف خوش من جنابه قالك خوش شويستيت زور سباس و بيرو كي كاكرنجي جوان بو كهاتين رنج هردمت تشتي باش وكاكرنجي ببردوامي سرسامه بجنابت بكساتيت منيش بهمان شيوا قال لك سباس قال الروج اواش لهمو بشكان وبارشكان دي كبداخل توان عليم بارشا بو تازك لا باشور للروج على هذا الروج او جنابت ضل نيام خوشويستان وهندران كتاي بدا انسم بو بروجرام وبو بشي حوالي جنابت من ام شو ام زور خوش حالبو زور سباس راستي مني جاروها ازجي كيف خوش بوم كو من ايوب علي دفي بولتنا حفته كرا ميفاني خوا حمو كردين روجوفاي كرساني وكردين دن هال ما تماشا دكن ايوب هربي تمندري لجمل كرمانجي تشد بيجن دنجت الدنيا يبه قالك يعني جبو كسكي دنج خوش به دنجت الدنيا يبه بيجو قالك جوان او نزايم بي جوان درس خوش قالك سباس سباس بواجي تماشا فاني جا وتماشاكر مولا وقفا 7 ساعات حفت جارة كده الأمير القلب حتى ويدا من التشير كوتري كردم خلق كردستان زماني نوچه به سپونسریا FIB